ne yo regbe ko final maraka makpo mo aga won bu bore ko danu samba egbona nkparuge on kparu ya egogovo etetuovo na nye be mawu egbona jiregetew le womega nyenye ina henara mujita nanu se maka jijigo mawu ejiregetew go manaje won kpanaje gaglan am amaruki popo gan am be ya nya na tifie ha ba mahia ale o rofa ha boborokio segbe no ro ran na ho na si no gbanya na ho na si apatofa manu be klepa no blani popo na ba mianu be egbe yoro remia nyatan asi aworeji he na nyapa ngo yeye nyela Kristo Yesu avlaga pankoma amen mangwa ma makuma kuku nyere kuku na onunya ble ugoma sese na di chire miama be ne miese onyawa nyawo wore oji mi maganye usola oko ke bon nyanye oji wala le Yesu pankoma amen. Machonye ya wakatane wonu joje jola ya nyeye homa machonye ya wakatane wonu joje jola ya nyeye homa yemenya goka emejele nyachiwo yemenya nuka emewona nyo ya ni chode mwenye Elena ni jejeji akeye o wala mbefi nya penya cheko awe amatabi yemenya koka mejele nyachiwo yemenya no kai me wona yo ya ni chode wonye Elena ni jejeji Akene Yehowa la befi Nyatepe nyachego Adrena wate Awa mashame itemo le reto Awa mare ike marebe nyama gatem reto Asu sovye honbe na do Abie hononao Awa mare yote reto maje Amarebe nyama gata Amarebe nyama gata ye wo yo maga room radio nublani makpo to ya Yehowa mawu ejirege teno maga jijigo mawu jirege teno sia esu so bie hlo biala na do abia hlo na ma nye hanye jina che Yehowa mawu hlo biaga na wojina jemesia Hele chiakonam lenye keto dome aha dano samba ame onye kpola magbanami gamasu riya defo wona ame onye kpola magbanami happy program ya jijeje kpoma owenye side giver so maro yo onye nkudola o Dr. Light amajeko ikapa clinic assembly na nyagere municipal assembly akọ omiama tututu le monu aha side givers ola fima nkuo ataflachi let's share o have a pro marina ejie la wo fupe nu shanu jojo mre nkuji na nku dore shade po mabi la jiwo why the side givers gbogbo wala nkure nkwa no nwie machine o lo shi bobo wacho do nkwo kpono makwesaba na ya Yehowa mawu
atoji adagbalamu la Yesu pen common gamku fe ya kom yelalan kutana nyento side givers Dr. Light Ambajeko yewe now mi ekpolo jem me gamku ya share po ma bi no o tuna ko Ronaldo ona ire side givers aru nkulagere mi afi anya ikogo alano ha na due ko oh oto asena na goma agbona wiega fia alaba aflachi nyakata nyaroda wona mianwe den ple o koko sila dei se siame mega hede megbeo unwoko medo undo den ple o koko sila lei se yame afotokple afeno dovlo fonya kobla dovlo maronku nyesi sena dovlo maronku miaji etoke yawo ma pa man baba shi sena no miaji makafi biero of perfect fit amaro yo ka eto unchukle nyonu bonu kata wo we nye pola magbanami wo we pla data na ami manya pa program ya me yo kata la blochi nyigba oji pla jogi o pona mi Facebook makafi biero akpero mauna yira wa don so la Yesu pan kom ama shame ikabe akpere mianwu le programa be mianu baba ma o kata yi nyanu miakpoma la number ije nyakpere mianwula ala screen aje nyepopom wasinu pom bede kavanyo na number la screen aje nami nyakpere mianwba gba o chogba la o katan ya nyano vam anu programa o mnami ala botanya ganya de la magana de dinate unye afi na va khoamo te ndera ide bebe manyona mo ye chwa piana mie mawie ao una gweketo Yehovah una gweketo Yehovah magadi na temi won fi na ba khona mi o ete shiare ayi kemi an kosama anyama wu magana de na te won fi na osia Swafiana miemawe una gaye fuso Swafiana miemawe una gaye fuso yeah oh azon Ewu, eh. 0533 516630 0533 516630 Allo 020 287 325 35 020 287 3235 Ewenu azon Yo yema
mana nyadongo ba ayuega le 0533 516630 ji alaba adroje majiji gomo agare kamanam yata no klalo agagare kamanam le 0533 516630 ji yema ke so ye ya kansa Madog banami etoke afotokle afeno jade saloncle selase madog banami etoke yehowa mawu na yirami ye wa nopakli mi le miako katanji afotokle afeno saloncle selase jade madon kumi aji toke dombe ala na to Abia honama ya nyejina madon kumiaji atoke afotokle afano Adolf ple Esther edu madon ku afotokle afano Adolf ple Esther edu yeho mo pa shi sesena no miaji la Yesu pankoma lenye ketowo dome que azon me yave eso so bien nado abia nama ye anye jina ele chakona neye odame 0533 516630 na yo I want to nyanya igloga na gama su madu no ba yi ade gama su mrekuku onko kla fina mi ayom tue fo sena mreku nya ke la shi ona mi mreku